Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Oji 96. Kali ini kita coba mancing masih di PT Sawit Mas Bro ya. Masih di PT Sawit. Oke. Start Mas Bro. Strike. Strike. Mantap. Strike. Mantap. Strike. Oke Mas Bro, kita strike lagi. Kocolan ya, lumayan. Oke, mantap. Mas Bro, ngoncel Mas Bro. Oke, mantap. Strike Mas Bro. Ngoncel Mas Bro. Kayak boetet Mas Bro ya. Oke, lanjut. Strike Mas Bro. Strike. Alhamdulillah. Oke Mas Bro, kita strike lagi ya. Lumayan Mas Bro, bagusnya. Oke, posisi 96 mantap. Strike. Strike Mas Bro. Strike. Alhamdulillah Mas Bro, kita strike lagi ya. Ukurannya lumayan Mas Bro. Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro, kita strike lagi. Oke, ikannya kocolan Mas Bro ya. Kita mancing mendasar. Mantap. Strike Mas Bro. Strike. Alhamdulillah. Strike Mas Bro. Kocolan ya. Oke. Mantap. Strike Mas Bro. Strike. Strike Mas Bro. Oke Mas Bro, kita strike lagi ya.
agak lumayan mas bro ya ikannya. Oke, mantap. Strike mas bro. Strike. Gas, bagas. Alhamdulillah mas bro, kita strike lagi ya. Ukurannya agak lumayan sih. Oke, mantap. Strike. Mas bro. Strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah mas bro, kita strike. Oke, ikannya itu mas bro ya. Kita lanjut. Strike mas bro. Strike. Hi. Ada. Nah, mas bro, ikannya luar biasa mas bro ya. Oke, Strike. bahaya ini. Tangan iwak di tangan kono. Ini iwak ya? Mbok ning borai. Mau tangan? Iya. Konsen apa yun? Siapi. Wih, perjuangannya Mas Bro itu. Mantap Mas Bro. Bang Ozi yang strike ditarik ke pinggir nyangkut. Kita tolongin dulu. Cepetan kali. Sip, sip, sip. Mudah-mudahan ikannya masih ada Mas Bro. Moncel Mas Bro. Oke, buat akhirnya kok. Aduh, ya Allah. Moncel mas bro. Gak apa-apa, semangat terus. Ini apa ya?
Trek Mas Bro. Trek. Alhamdulillah Mas Bro, alhamdulillah strike pertama kita ya. Ukurannya lumayan Mas Bro. Kita mancing mendasar. Oke, tap. Trek Mas Bro. Trek. Lumayan Mas Bro ya ukurannya. Ikan kita kedua. Oke, lanjut. Trek Mas Bro. Trek. Kocolan Mas Bro, nggak apa-apa lah. Oke, sip. Mas Bro. Trekku. Alhamdulillah. Mantap Mas Bro, strike kita. Kita mesti strike. Trek Mas Bro. Ayo. Trek. Strike. Mau ya. Alhamdulillah Mas Bro ya. Kita strike lagi, ukurannya lumayan, sip. Oke, Kayak konsumsi Mas Bro, mantap. Bro. Trek. Trek Mas Bro. Trek. Trek Mas Bro. Trek. Alhamdulillah Mas Bro ya. Maaf Mas Bro nggak kerekam tadi di sana ya. Kita iseng-iseng. Oke, untuk ukurannya lumayan lah. Gurih-gurihnya Mas Bro, ukuran segini. Trek Mas Bro. Jangan bohong lagi. Trek Mas Bro. Trekku.
Uh. Alhamdulillah Mas Bro. Alhamdulillah kita strike. Ukurannya lumayan Mas Bro ya. Agak besar. Kita mancing mendasar. Oke Mas Bro, mantap. Strike. Strike. Strike Mas Bro. Alhamdulillah. Mas Bro, kita strike lagi. Ukurannya kocolan Mas Bro ya. Tapi nggak apalah, kita syukuri, oke. Sip. Strike. Strike. Alhamdulillah. Oke Mas Bro, kita strike lagi ya. Untuk ukurannya masih kocolan Mas Bro ya. Oke, kita syukuri Mas Bro. Sip. Strike. Strike. Strike Mas Bro. Mantap. Bro. Mantap. Alhamdulillah. Oke Mas Bro, alhamdulillah ya. Kita strike Mas Bro. Untuk ukurannya lumayan Mas Bro ya. Oke, kita mancing mendasar Mas Bro ya, karena airnya sangat keruh. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi. Sip. Strike. Strike Mas Bro. Strike. Alhamdulillah. Mas Bro, kita strike ya. Mas Bro, ikannya. Oke, mantap Mas Bro. Ikannya cacat Mas Bro ya, kayak kena setrum ini. Oke, Mas Bro, sip. Kita lanjut lagi. Mantap. Strike. Strike.
strike. Mantap. Mantap. Oke, sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Bro. Kita strike lagi. Oke. Ini ikannya Mas Bro ya. Untuk ukurannya lumayan Mas Bro ya, nggak terlalu kecil dan besar. Oke Mas Bro. Sip. Mas Bro, karena hari udah sore ya dan mau hujan, jadi saya putuskan untuk finish.